Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen Karbi Anglong arlo LP pen ME School Thanbang atumangbong kachingki chethanamai kangi. Tragalong Akelia Hormukar Thangatumaphan MVI Kinebdun. KRA pen Best Karbi Po pen Karbi P 2018 Surihini Ra Krener Cap Aparman Nong E Kapajirpon. Non kutum bahubali lang sa lang may pangbar pa mayo. Karbi Anglong live Abirta ke langbang phubang phidona phan setami nili sami juri bepe hen pen Adap ke me karong pajurik lo kardom non Abirta ton pen arju ikha kiramtang mati jong ni phai kebar ni diphu go boys pathwa klamalong Karbi Anglong pen West Karbi Anglong arlo kedoan LP pen ME School Managing Committee mate SMC maiphu chunbang lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang angbong kachingki chethanamai kangni pon Bangso Maya long Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along kidoan school lot han bangatum pen chenglo SMC LP ME school along Maipu chun bangatum kidoan atum chetong dunsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan school along kidu kisungalam chethanrenti Kadu ka ve than bangatum do anta thangnat ka phere ka thera ka ve pin pen school hemalong kidu kisunga phutha klar dak pen chethan ponang pobusi CEM ronghang pen ningje pon কি প্রবলেমস আছে আপনাদের শেয়ার করতে বিমান পৰা আমি কাৰ্যকলাপ অটোনমাস কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা এই সমস্যাবিলাকক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক এছএমচি স্কুল মেনেজিং কমিটি অকল আইআৰডিএফ ফানৰ কথা ক'লে নহ'ব যে আপোনালোকৰ যিকোনো সমস্যা সেই সমস্যাবিলাকৰ আপোনালোকে অন্তৰৰ পৰা আপোনালোকে ক'ব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত আহিব নালাগে স্পিকাৰ আমাৰ ইডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব তেখেতসকলক স্পিকাৰ টু দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ সেই স্কুলত প্ৰব্লেমবিলাক কি আছে আপোনালোকে এড্ৰেছ কৰিব নালাগে ইয়াত আমাৰ ইডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে আপোনালোকৰ কি আপোনালোকৰ চাজেশ্যন বা আপোনালোকৰ যদি কিবা অভিযোগ আছে কিবা কমপ্লেইন আছে কিবা এডভাইস দিবলগীয়া আছে সাজেশন আছে কাৰ্যকলাপ ৰেসপন্সিবল এইটো ওপৰত আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে যোগ কৰিব Bangso phi than bang atuma hin pen school hemalong lo than bang ka dure pen chenglo school hem ke memi kijunalang ke mesen ka ve longle a hoy arpong ka ve pen danglo school hemalong ke du kisong aputhak che than non renti I am headmaster of college and DAV MA school kam secretary we have major problem. The school was established 1975 and provincialized was 1980 in Borjan locality. This is the oldest Borjan MSC constituency school, Palajan DAV MA school. So we would like to request, we have most needful boundary wall, major repairing for school building, toilets for girls, and playground, etc. Thank you, sir. Our school ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুযায়ী বিল্ডিংটো হৈ আছে 290 ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু লগতে অতি পৰিতাপৰ কথা পিএসসি টিচাৰ বৰ্তমানলৈকে নাই আৰু যিখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে আমাৰ কাউন্সিলৰ পৰা কৰিলে ভাল হয় কাৰণ শিক্ষকক দিলে আমাৰ খুব অসুবিধা হয় ক্লাছ কৰিবলৈ ধন্যবাদ Laso hut KAC CEM pen kaning je duna tengke kedoan asai setami prabjin pen klempon po lapen kedoan school along setami lo than bang pen chenglo school hemalong kenang jia son an setami KAC atum prabjin pen kedoan asai tami klempon po busi pherang ke karju dona hut ningje pon SMC or সভাপতি লগতে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰক আমি মাতিছোঁ যে তেখেতৰ স্কুলবিলাকত কি অভাৱ অভিযোগ আছে পৰা আৰম্ভ কৰি টিচাৰ্ছৰ অভাৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু লগতে যিবিলাকৰ স্কুলত ফাৰ্নিচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষাৰ যিমানখিনি অভাৱ সেই গোটেইখিনি পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি
আজি SMC আৰু লগতে হেডমাষ্টাৰ আৰু হেডমিষ্ট্ৰেছৰ আজি আমি মাতিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ মনত কথা যে আমাক অৱগত কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি আৰু IRDFৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত 5 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 20 চনৰ পৰা Bangso Mayalong KAC MLA EM MAC atum pen chenglo Bangsuri si sose lothan bang atum chetong dunsi Bangso chingki jethana mai mesen pen pachun pon News report Longsodaringti Karbi Anglong Live Karbi Anglong lo Jasemet Bokajana Hawaralong Hormu Hortar ke pon ke bana trakatum ke ponang jia tengpen akele kar thang pon du pualama bangke maduta chini pami Bangso potha Karbi Anglong District Transport Officer hinpen pin khat ponsi kinamtang mati jong ni phai sirkebarni Bokajan National Highway thomkebra sirkebalong truck kene masai ke dengpon Bangso ke langchari asai ke denga hut ke ong dunga traka bangke akele a hormukar thangpon parpiga jok MVI atum ke nebasai dengpon Bangso hut hormu ke pon ke bana truck do ana phan nebdunsi thuli parla mate weight bridge along kilina sai setami dengpon lo Bangso aphi jongsi ke pon vek nangjia tengpen akele alin ke ba dokok pulote adai ki tunang padupon Lason nak taxi ke damtang mati jong ni phai sir ke pen kep niniang bong hum truck LP truck amuni pen khat khatian ke dam bom cement atra ka tuma phan nebdun lo Kinebduna truck lake AS25BC 0795 MN04A 9370 AS01JC 8627 AS01JC 3997 atum henlo bosi bitul kurmi pen ningje pon Kurmi ka ningje ke Assam Government Transport Department pen aron ke paso dak pen ajok Karbi Anglong pen thedung revenue ki pinangji ke doko ka joksi ajo nar lota ton nang koklo la pen ladak bokajana long truck atum aron re ke klem do o lasi sai ke deng paso nang koklo posi pachini এটো ৰাস্তাত আমাৰ কিছুমান খবৰো আছে যে ইয়াত অভাৰলোড চলিছে আৰু উইদিন দিস মান্থ আমি এটো ৰাস্তাৰ পৰা মোটামুটি 26 খন অভাৰলোড গাড়ী আমি ডিটেকচন কৰিছো আৰু 26 খনৰ ভিতৰত 5 খন চেণ্ডৰ গাড়ী আছে 5 খন চেণ্ডৰ গাড়ীৰ ভিতৰত 2 খন অলৰেডি ডিসপোজ হৈ ওলাই গ'ল আৰু 3 খন গাড়ী এতিয়াও আমাৰ ডিটেকচনত আছে চাওঁ সেই 3 খন ঠিক তেনেকৈ এতিয়া দেখিছোঁ এই 3 খন বা আগৰ 5 খন এই বালিগাড়ী ধৰাৰ পিছত এতিয়া আজি দেখিছোঁ বালিগাড়ী চলা নাই আৰু এতিয়ালৈকে আমি ইয়াত অপেক্ষা কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে কিন্তু চিমেণ্টৰ গাড়ী বা TMT গাড়ী যি অভাৰলোড গাড়ী আমি পাওঁ জেনেৰেলি এই গাড়ীখন আজি পোৱা নাই আমি দিনে ৰাতি কষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ ডেইলি টাৰ্গেট থাকে ট্ৰাই কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ৰেভিনিউটো কিমান আছে ছাৰ টাৰ্গেট আমাৰ 14 কৰোঁ গতিকে আমাৰতো হাতত আৰু 4 মাহ আছে এই 4 মাহটো আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ বেষ্ট দিব লাগিব যে আমি ডেফিনেটলি উইল এচিভ আৱাৰ টাৰ্গেট Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Live Kedamtang mati jong ni phai kebarni Karbi riso adorbar asong atum pen patir pi ponsi methanga sa hemalong best Karbi popen best Karbi pi surihinira krener ke babha nongi ke bajir pon Bangso Mayalong best Karbi ponong e lunsi ti monga phansi pi pajir pondo alang li phan labang sonong e ki pi pona bangke alang li ke charlie pen chenglok khaya pharman ki claim ke dam ka chepat duga phuthak lang ponsi Bangso Karbi ponong e pi pajir pondo Lason tak taxi Catherine Teron Pia Phan Karbi Piano e pi pajir ponlo alang li setame Karbi Piang Bong pen ke cheng si ASF pen finance and account officer ki mando na bang pia joksi Karbi Piano e pi pajir ponlo Bangso Mayalong Phapangjang Aluhia Man pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Kache Rong pipi Aluhi Sarpwa Man pen Kanchaskom Mamai Phu Ajit Timong KLMI Phu Hukur Singh Rongpi KSS Kongchun Bang Bida Singh Rongpi pen Chenglok Karsa KSS atum Chetong Dun Bangso ahud KRMI Phu pen kaning jatengke kedamtang ningkan hini ahud lockdown ke rokaga joine Bangso ajai me dengpon thek thedetlo lasi puthot pening ningkan mesen pen aporlong thosi Bangso asai dengpon longlo la pen non ki wangjilang arni ansetame la pusona jai me dengpon bomji pusi ningje Cette année, les cabinets dans les guerres de Flandre,
tema kata ko kata nali tema sini do jela bang si lockdown do ko jo ne pendili tema laba sa to piche na ba kan neglect ba kali stali tem laba continuous do bomji sila pendili eskar before sabu setim se kami bang choro lo alani do ada data la kaya lam pa ili tem lo jalan ni pai pa ni krem ko kitchen pen Charlie pen dan lo alani Angkat lo perlu kante teacher job tak klaim lah, plus alali politics tak klaim lah, dan apa benda tu lila alali tonti pimpa alali TikTok Charlie hukuman bagi TikTok kita sistem alali anak kita TikTok tapi non kita alali klaim orang nasi alali apa nak cakap job sini tempat pelau biaskan di post tapi di online Halapu Karbi Anglong Autonomous Council EM Kacherong PP pen kaning je pona tengke bangsonong e lunsi timung pen Catherine Teron pia phan kangwai pen kipia bangki mesenlo athialang litum Karbia khea phan kaching hon thepik lapen khea phan mesen kiklem thega pot nili hin pen ta akiru pilo pusi ningji itu bakal masih pini ledak kalau dia bangun dengan orang pula aku mah ini tuh kalau ibu bang kan bayar datang bakal lengkap lah alam ini kayak lama masih mahal dah lama masih meeting lah pini ledak kalau ibu program malam itu bersama KRI tanggal konke meeting lah News Report Longsodaring Ti Karbi Anglong Live Numati constituency ke parlopon ke chengsi denarong hawaralong computer kachari ariswe janga tumaphan Northeast Institute of Technical Education alongpen kachari awarsai Ranjit Terangpen ingpu pontanlo Non appear the kachari ahin ke thek etnangjia kaisi nanglilo Lo kachari ponason thotsi computer kachari ana thuta ke thek etnangjia kailo Computer jongsi thek the pulote lo kachari seta charli nagakai nangman tanglo Lason si kedamtang mati jong ni phai ke barni denarong hawarlong ke chengsi computer kachari ponabarsai donangji pura The Northeast Institute of Technical Education Director Mate CEO Ranjit Terangpen matha ponlo Bangswa tengpen denarong hawar jasemet non ovekimi reso ejang lapen computer kachole ningki hangatu maphan mesen natowar 1 pilo Bangso Northeast Institute of Technical Education kangpu ponalong manpeng alo hipen kachetong dun denarong bajar maiphu Joy Singkro lapen Thongnokbe College Lothanbang Bablu Basumatare tum chetong dun That school name is under these institutions Northeast Public English School, but our this institution name is the Northeast Institute of Technical Education and school also along with Northeast Public English School. And now we are trying to another in futures for the junior college also, Northeast Public Junior College. We are trying to establish for along with college also. So we have already registered all these school, college, technical, professional, everything that means IT, electronic, vocational, paramedical, journalism, mass communication, hotel management, and that means fashion, aviations, that means photography, acting, dance, makeup, arts, socio-economics, and all these we have registered. Denarong pen Bikram Teron Karbi Anglong Live Picnic ka chepona motor ke vega bang pholong pen hor junje puang thek klar dakalu chetok ponangji labang soron kapasopon lake North Hanjong Transport Department ahin pen soda ke sikona ronlo Karbi Anglong Live pen nangli tuma phanang ke ban pia Abirta kenang sor arjuik tha Joserli mate picnic ke dam ja phan penang kenang sorason ili tumang bong kachini dam nangji lapen Non Hanjong government ahin pen kapachini pon bang so Abirta Krengdang krengpuna pornang kile ningkan kimia harchi tebo hetang ningkan kimia harchi nangkile pen longri arlo picnic a pharman cheto bom tang bangso puthak Assam Sarkar pen aron soda sik pontang
Picnic party ajir pola pen jir pietum kachini dam nang Abirta lapuson henlo. Motor gari chepon pen picnic chodamji pulote aprang si nangli thedung ang pudo. Nangli ka chepon a motor ke bega bang phalong pen hor junma junjema bang sopotha klarda kalam phi long bek nangji. Picnic ka chepon agare a hem phalong pen hor junje pualo chetok bek nangji. Laso pena phi ansi picnic adim nangli pali dam longji. Lapuson aron Kisik pon nangkok laki gari motor kacing koi pen suri surya muluk apran ke damnang lapusona kisung akatora pen kapajok pon japhan puthot ke nang sora Abirta arjuik tha hor han kirim pen picnic alongan pali damlong de anam pen nang likache ponagari kate warabang phalong pen hor junji palam he tok jir pen loche tok nangji bangso putha Kamrup metro long ke den pon deputy commissioner asa hemalong peksi lamrai den pon Ningkan kimi nang leji dogdoga porahut transport asai kam hin pen sigjit kideng ponaron nangli munseta arkanri hor han kirim pen kachinkoi dokok pulote bus motor hempu akisum doji hor kichun pen jongsi gari motor kebek pulote suri kebatangka adai tunangko labang soputhak assistant transport commissioner Gautam Das pensi pachini pon Gari motor ke bek boma pora hu jongsi hor ki junang theklong pon lok pulote sarkar phan adaya tangka anchot kali driving license ason an in than lc hem kangsam aluhi manang kok ta haipasi sigjata lam the longpon News Desk report Karbi Long Live Taglipin Adap Abirta ke lapuan se kang tonik lo domi thak me arni ki me